Horas, selamat pagi, Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pema ijalo hita, rigapan sigalo pari bata bani panorang sugut nyarion. Pasada hita hurta, martonggo hita. Ham Tuhan na bata Bapa namin na marhabang sa naguri atas. Terima kasih apa puji-pujian ma isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Marhiti tundimu na mapasing in. Ito lang hampur apa pikiran namin. Ase guk ibagas pangarapan apa malas nyuhan nami tongtong. Mandalani kuluh nami si ganong pari. Igmanay tengir hulur nami. Ase sa ganjang nirumpe. Marhiti hatamu. Nasiol ijalohan nami. Atamuin matongtong Tuhan. Nagabisuluh ban nami. Menurangi ur apa pikiran nami. Ase ibagas sa ganjang nirun. Guk ibagas malas nyuruhan nami makurjahon kurja nami si gano pare ibagas gora nak mutuan Yesus Kristus Tuhan nami jalan berapa kontong nami yon. Amen. Bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapen na siyam marian bani panorang sugot nyerion nabu isisehan nami marhitehon di channel YouTube on rigapan si gano pare bata sadari on Jumat tanggal 10 Mei tahun 2022 aima tersurat bani buku pangukapon din 10 sada ayat 15 nama katahon sonon dopai isopul malaikat na papituhon aima tarompit ni jadi masa sora naguguh inaguri atas nama katahon domma ondos bani Tuhan ta pakon bani Kristus ni harajaun ni dunia on manrajai ma iya rosi sadoka ni dokan. Marlegan pakon onom pangidahan na legan atape onom tarompit na nisopulhon ni malaikat bani pangidahan ni Apostel Johannes sanggah na terbuang ia ipulau Patmos panorang panrajayon ni Kaisar Domitianus bani panorang Icia. Janah marhitehon ni pangidahan tarompet na isopul na papituhon on. Gabi pesan doon hubani Korea na pituin. Bahasa bani haganupan na masa iatas tanohon. Adong do panorang ni. Janah marujung do haganupan. Marujung si taronon ni halak na porsaya. Marujung do pangodo-hodoon ni atas tanohon. Janah marujung do haganupan uhuman do pakhalak na porsaya. Ay maase sanggah ididah Apostel Johannes isopul malaikat na papituhon ay ma tarompet ni anggo onom tarompet ilubeni rigapan taon atape hatani neba taon. Tersurat bani buku pangukaponon irik do adong uhuman. Tapi sangga isopul malaikat na papituhon ay ma tarompet ni nataridah atape na ipatalar hubani Apostel Johannes ay ma sora naguguh inaguri atas na makatahon. Domma ondos bani Tuhan ta pakon bani Kristus ni harajaon ni dunia on. Sanggah isopul tarompet papituhon ay salose mahaganupan harajaon ni dunia on. Marpusa mahaganupan harajaon ni dunia on. Marpusa mahaganupan guguh ni dunia on. Janah ondos mahaganupan hubani Tuhan ta pakon hubani Tuhan Yesus Kristus. Artini ay sanggah marsora matrompet na papituhon ay langadong be kuasa ni dunia on naman rajay iatas tanohon tapi nebatasan diri ma nagabiraja na manggomgomi tanoon rosi sadokah ni dokah ni.
Natoto ba painang nolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Gabi apo-apo doon bata. Ibagas parguluhan ta si gano pari tarlobih ma. Anggoy pardia ti hita, parguluhan ta si gano pari lambin hujonon. Rosambor ni do tene pangabak ni cholma. Rosambor ni do moral. Sonay age namasa naburit. Pakon pakorhon ni hamajuan ni zaman on. Patubukon gobir bata, mabiyar hita. Sonahado holi dopni, hapor sayonta. Sonahado holi dopni, parguluhan ni gareja. Sanggup donani, halak na porsaya mandopakon, namajangin, rosi, hajanginon na masa itong atonga ni dunia on. On managabi apo-apo bata. Bahasa, ko si salpu haganupan na majangin, dopak halak na porsaya, pangodohodohon dopak halak na porsaya, ipatotap nebatama, bahasa, iya matongon, nebatama tongon, naman rajay tanohon, rosi sadokah ni dokah ni. Ay maase, anggo, ididah kita, janah, doma ipatalar hu bata, maritehon ni rigapan bata. Maritehon nata ni bata na tersurat bani buku pangukapon bindu 10 sada ayat 15 on. Bahasa Tuhan Yesus dotongon, raja na manongtong, na mambubahon, na manggomgomi tanokon rosi sadokah ni dokani. Totu, on mahumanagabi onjol pangarapan ta. Ibagas naman dala ni guluta si gano pare. Ito nga ni pakorhon ni namasa ibagas parguluhan ta. Rosi, ito nga ni kemerosotan moral. Sonay age gulu parugamaon. Ito nga ni dunia on. Tenger mauhurta. Bahasa, pangarapan ta hubani Tuhan Yesus Kristus. Sanggah Tuhan Yesus Kristus tongon, na tetap manrajai dunia on. Tuhan Yesus matongon, napabasahkon hita, napaluahkon hita, janah na mangundingi hita. Ase monang tongon hita ibagas parguluhan taon. Ase kuasa ni Tuhan Yesus matetap ipangajamkon hita, mandopakon haganup na masa ibagas parguluhan taon. Ase marguguh kita, mandopakon bage-bage ni persoalan rosi na masa na majangin ibagas dunia on. Langgabi gobir hita, langgabi galek kita, tapi lambin roh tuguh ni mapangarapan ta. Ase Kristus matongon naman rajai tanoh on rosi sadokah ni dokah ni. Amen. Martonggo mahita. Sunay matongon Tuhan, biar ni rosi bagal ni pangarapan nami hubamu. Ase ibagas pargulmito ni guluh nami si gano pare. Itonga-tonga ni buhay na majangin, ibagas parguluhan nami. Nalang buhay tersibar, nalang buhay terpikiri hanami. Halani ay Bapa, pitaham do tongon, na marguguh tongon, na buhay paluah kon hanami humbani haganupan na masambor, na majangin na masa, tarubih ma dopak haganupan halak na porsaya, sadokah manggulu i dunyon. Halani ay, ondong iham haganupan halak na porsaya, marhitihon ni kuasamu, asetap marhamonangan, janah marguguh, makurjahon harusukmu, janah tetap marmuliyaham, itongah-tongah ni haganupan na masa, rosi ujung ni dunia on. Amen. Jalo hama pasok-pasok humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoran ni tundoy na pasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen.
Oras mabatta ganupan, bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salamat marhorja mau bata, andohar matongon. Ibagas pakasomanion, apa ibagas pangurupion ni Tuhan Yesus bata sa ganjang nyerion, lambin patuguhkon, pangarapan apa porsayon ta. Bahasa das kubani ari si magira pe, tetap ma rapakon Kristus sita. Shalom.